Istra je jedna od regija sa kojom Vojvodina ima maksimalnu saradnju. Rekao bih da čini mi se da ne postoji regija u Evropi sa kojom imamo tako plodnu i tako sveobuhvatnu saradnju. Dokaz te činjenica i naš boravak ovde danas na otvaranju sajma Vinistra u studijskoj poseti Istri, a u isto vreme čini mi se da na još dve manifestacije učestvuju predstavnici pokrajinske vlade, što pokazuje da taj trend saradnje ide u svim poljima, i na polju privrede i na polju turizma, kao i na polju kulture. Sigurno je da je Istra sa svojim iskustvima u oblasti turizma i oblasti vinarstva nešto što možemo da iskoristimo, gde možemo da neke njihove puteve koje su oni prešli ranije pre njih pretočimo i u naše puteve, i upravo zato smo ovde. Turizam je oblast gde Vojvodina beleži značajne napretke u posljednjih nekoliko godina, ali to može biti znatno bolje, a ukoliko prihvatimo istarski model, to može biti značajno bolje. Istina je da Istra ima more i bolje prirodne potencijale za razvoj turizma od Vojvodine, ali imamo i mi Dunav i treba da iskoristimo maksimalno ono što nam je dato od prirode i ono što posjedujemo. Odmah bih prešao na drugo pitanje. DMC, destinacijski turizam, destinacijski menadžment je nešto što je unapredilo turizam u Istri. On podrazumeva udruživanje više opština na ostvarivanju zajedničkog turističkog proizvoda. Znači, kada turista dolazi u jednu opštinu, onda se kroz te destinacijski menadžment i destinacijski turizam njemu predočavaju ponude i drugih opština, i tako objedinjeni možemo da pružimo kvalitetniju turističku uslugu, naročito mi u Vojvodini koji nemamo more i gde naš turizam se bazira upravo na obilasku, na probanju naših jela, na obilasku naših manastira, lovu i onome što Vojvodina može da nudi i što je njen specifikum. I zbog toga smo prošle godine ušli u jedan projekat destinacijskog menadžerskog turizma, kopirajući model Istre, jer Istra je uspela da i ova mesta koja nisu na moru pretvari u izuzetno atraktivne turističke lokacije. Mi to isto želimo i zato veliki broj opština u Vojvodini kroz ovaj projekat treba da napravi zajednički turistički proizvod, kao što se to radi u Istri.